uništenja, anđeli, veliki sveštenik i kralj svega su likovi koji kriju dosta tajni od početka animea. Počet ćemo zajedno da otkrivamo tajnu o ovim neverovatnim bićima koji drže u malom prstu sudbinu čitavog svemira. Pozdrav dobija Zdremon, koji je prvi pogodio ime devojke iz prošlog klipa. Ovo retko radim, ali ubacit ću neke prikupljene informacije sa neta i normalno izneću svoje logično mišljenje i nagađanja koje vi možete da osporavate u komentaru. Naprimer, šta lupaš kretenu, to nije tačno, nego je ovo tačno. I tako dalje, ali samo gospodin Toriyama zna šta je tačno. Visa smo primetili prvi put u filmu Bitka bogova i niko nije ni slutio da je on dosta snažniji od Birketa. Tek na kraju filma ga je patosirao jednim udarcem. Ako Beerus kaže da je uništio dinosauruse na zemlji, a i dalje se neki šetkaju, to znači da je Whis star koliko i Beerus, a možda i stariji. Ali kada je Crni Goku ubio bogove uništenja, svrha anđela se ugasila, tako da nisu više korisni. Nisu umrli, ali su se jednostavno povukli, jer je njihova uloga da služe bogu uništenja. Što sada postavlja zagonetku, da li je Whis imao boga pre Beerusa, ili se jednostavno pojavio kada i Beerus. Po mom nekom zaključivanju, postojao je bog i pre Beerusa, kao i ostali bogova. Jer kada je Whis video Gokovu snagu, od tada pa sve do kraja Supera, pa čak i u filmu o Brolyju, smarao pitanjem da li ćeš Goku ti biti novi bog uništenja. Gokua ne zanima pozicija, samo mu je bitno da bude najjači. Znači, treniraš boks i pobeđuješ na takmičenjima, nude ti ogromne ugovore, a ti odbijaš. Uzmeš samo koliko da preživiš. Gokuova skromnost nema granice, baš kao i njegova snaga. Inače se već spominje u jednom fan-made filmu vezanom za Beerusa da ima okršaj sa bivšim bogom uništenja, 7. univerzuma. Po meni to ima logike i to bi trebalo da znači da je Whis dosta mator. Njegova sestra Vadus je također anđeo. Da, znači njihov otac je veliki sveštenik. Nije spomenuto kako su anđeli nastali, kojoj vrsti pripadaju, možemo samo da pretpostavimo da su na neki način kao Kaevi, samo su na većem rangu. U filmu o Akumu, ocu svih Saiyanaca, se prikazuje teorija da su anđeli imali crnu kosu, ali je Akumu prvi usavršio ultra instinkt i tako su anđeli preuzeli od njega ovu tehniku. Goku ga je dobio i ubrzo izgubio. Anđelima je to normalna forma, čak i kada spavaju, ali interesantna stvar je da anđeli ne spavaju, to je Whis spomenuo u filmu Bitka bogova. Čak i jedan bog mora malo da dremne, 2-3 godine. Ipak su anđeli daleko superiorniji od svih. Svi od prisutnih anđela su bezbrižno posmatrali turnir moći, jer oni ne mogu biti ugroženi. To sve ukazuje da Zeno nije jači od njih. Neke informacije kažu da je Zenoa stvorio veliki sveštenik. Kako? Vidjeli smo da je gospodin Popo sklopio igračku Shenrona, a kasnije ga je Kami uživeo u božansku zmaja koji ispunjava želje. Pretpostavljam da je i Zeno na sličan način stvoren, jer sudeći po izgledu ne pripada ni jednoj vrsti. Opet i pored svoje moći uništavanja ima detinjasto ponašanje, pa sumnjam da li je zapravo to njegova finalna forma ili postoji nešto još superiornije. Ne spada u mašinu za borbu, jednostavno je biće koje ima tu jednu moć, a to je da uništi bilo šta. Čuvari su tu zbog Zenovog raspoloženja. Sećate se kada je Goku probao da mu priđe, odmah su oni stali u zaštitu kako ne bi kojim slučajem iznervirao Zenoa. Tako da je neizvesnost rasla sve dok Zeno nije napustio egzibicioni turnir Beerusa i Šampe. Gokua je skroz prihvatio kao prijatelja, ili kako ja volim da kažem, kao nekog kućnog ljubimca, ili bolje reći igračku, koja će mu dosaditi jednog trenutka i postaće mu pravi davež. Zato Beerus uporno sprečava Gokua da ne dolazi kod Zenoa kao na običnu čajanku, već samo u hitnim slučajevima. Kao recimo kada je bio problem sa Zamasom. Inače, kada smo kod Zamasa, on je bio besmrtan, ali za Zenoa ne važe takva pravila. On jednostavno uništava sve što postoji, pa čak i besmrtnost, koja samo po sebi izgleda neuništivo. Zenoa ja upoređujem sa nekim vrhovnim diktatorom koji zapravo može biti savladan, ali opet nekako niko ne sme da pokaže muda i vladar ostaje na svom prestolu do daljnjeg. Po njegovom izgledu, a i načinu kretanja, izgleda kao krhko stvorenje, sa samo tim jednim trikom, da uništava, baš kao recimo šef Zec koji može da pretvara živa bića u šargarepe, a opet je daleko slabiji. Želeo bih da se u novom serijalu Supera desi nekakva gužva oko Zenoa, tako što će neko probati da izvrši atentat. Zeno ne dopušta bilo kome da mu prilazi, bez zaštite svojih čuvara, osim Gokua.
jer je uvideo da stvarno nema zle namere, da se ponaša detinjasto, baš kao i Zeno, pa ih je to zbližilo. Bogovi uništenja posjeduju također ogromne razarajuće napade, ali i među njima postoji rangiranje po borbenoj sposobnosti. Neki uporno tvrde da je Džin najjači bog uništenja. Ne bih se složio sa tim iz razloga što je jednostavno Beerus iz 7. univerzuma i spada u glavnije karaktera u animeu. Uz to je u Super mangi prikazan kao da je na pragu otključavanja Ultra Instinkta. Zbog toga je bio pozitivno iznenađen kada je Goku otključao ovu tehniku. Naravno i on bio otključao, ali se smorio od silnih treninga jer je previše lenj. A i tu je Whis koji je daleko jači od njega, da ga zaštiti ako dođe do nezgodne situacije. Kako je Beerus toliko jak, a da nije trenirao vekovima, u stvari milionima godina? Jednom je spomenuo kada je video Gokuovu podlakticu da je povređena, rekao je da je omekšao, ali bogovi uništenja ne moraju da treniraju, jednostavno imaju istu kondiciju bez obzira na sve. To važi i za Whisa, jer oni ne spadaju u obične smrtnike. Sada je pitanje, ako će Goku dobiti večnu auru anđela ili recimo boga uništenja, kao što je Toppo dobio, najverovatnije na neki način otključava besmrtnost, to jest duži životni vek. Postoje bića kojima ne trebaju ovakvi zahvati. Majin Buu je stariji od Beerusa, to jest starije koliko i ceo univerzum. Recimo Hit također živi dugo, a i Frieza ne zaostaje za njima, dok Saiyanci žive oko 100 godina. Pa recimo i 150 maksimum, ali opet to je vrlo malo. Svrha boga uništenja je pozicija koja drži balans u svemiru. Uništitelj nema mesta za sažaljenja u svojoj duši, jednostavno uništi nešto ako misli da bi trebalo. Beerus ni najmanje nije bio zadovoljan planetom Zemljom, baš zbog nekakvih incidenata koji su se dogodili. Želeo je da je refreshuje, da ponovo dostigne svoj potencijal. Ali znao je da ni jedna druga planeta u univerzumu nema tako dobru hranu, a pogotovo puding. Također i Gokuova želja za borbom upala u Beerusovo oko, kao dobrog i perspektivnog heroja koji može biti od pomoći Beerusu jednog dana, a i cijelom univerzumu. Toliko od mene na ovom izlaganju. Nije na odmet ubaciti neko vaše logično razmišljanje u komentar, jer uvek negde bije promaja o nedostatka informacija. Slobodno bacite sub, jer spremam dosta dobrih stvari i pored običnih tema, bit će raznolik sadržaj, a opet u vezi zmajeve kugle, normalno. I da, ne zaboravite da bacite like, jer znate, bit ću vam zahvalan do neba. Pozdrav!